Bok svima. Ovaj tjedan nema nam na rasporedu europskih kupova, ali igraju se neke europske lige, pa smo vam odlučili izdvojiti jednu utakmicu talijanskog prvenstva, malo vam ju predstaviti i reći neku našu prognozu za taj susret. Radi se o utakmici Intera i Sampdorije koja se igra u Milanu na San Siru ovog utorka. Inter je iznenađujuće dobar ove godine, znači ekipa koja se lani mučila, nije proživjela velike promjene, ali igra odličan nogomet i zauzima drugo mjesto nakon 9 odigranih utakmica, a posebno je zanimljivo da je Inter ovog vikenda odigrao 0-0 u Napulju protiv lidera prvenstva i to je uspio jednu od najatraktivnijih i najnapadačkih momčadi Europe zadržati na nuli, što je stvarno velika stvar. Moramo tu pohvaliti golmana Handanovića koji je u nekoliko navrata spasio Inter, ali koga briga, bod je bod. S druge strane imamo Sampdoriju koja isto igra odličan nogomet, koja je na 6. mjestu, ima utakmicu manje čak od drugih konkurenata, a u zadnja 2 kola bila je vrlo uvjerljiva. Makar treba reći da su igrali te 2 utakmice na domaćem terenu, tukli su jako Atalantu 3-1, a sad su protiv slabog Crotone za vikend bili jako uvjerljivi i slavili sa 5-0. Što se tiče Intera, Inter je pogotovo dobar na domaćem terenu. Baš se vidi da mu je dobro došlo što ove godine ne igra u Europi. Na svom terenu ima sve 4 glatke pobjede u zadnja 4 nastupa. Tim više spomenuo sam da ne igraju u Europu, pa posljedično imaju manje problema sa ozljedama i izostancima. Danas im recimo samo Brozović ne konkurira za nastup. Slična situacija i sa Sampdorijom koja isto ne igra Europu i koja nema apsolutno nikakvih problema s izostancima. Mi prognoziramo da će Inter danas iskoristiti domaći teren, da će ostvariti još jednu pobjedu. Koeficijent na pobjedu domaćina je 1,46, što smatramo sasvim solidnim, s time da ne bi bilo iznenađenje ni da Sampdoria recimo uzme bod, ona ove sezone ima samo 1 poraz na strani, ali mislimo nekako da je kvaliteta na strani Inter. Oba dvije momčadi pokazali su solidnu napadačku igru, tako da se mogu očekivati neki golovi, ali odlučili smo se uzeti ovu opciju sa više golova. Evo za kraj pozivam da nas pratite na Facebooku, da nas tamo lajkate, da nas se pretplatite na naš kanal na YouTubeu i da nas pratite i na Twitteru i na našim stranicama. Lijep pozdrav svima!